seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu, dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. itu Ia lakukan karena Ia sangat mengasihi kita. Saya mengajak kita semuanya sama-sama bangkit berdiri. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tak ku dapat jalan kehidupan, tak kalah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala mari memuji Dia. Kita mau meninggikan Dia, memuji Dia, puji Dia. Karena kita Dia menderita, ampuni kami Tuhan. karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. sekali lagi kita katakan, Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat saya persilakan duduk kembali.
Momen terindah adalah momen pada saat semua dipersatukan di dalam satu sukacita yang luar biasa. Sukacita itu adalah dalam rangka menyambut kelahiran Raja di atas segala raja. Kita melihat seluruh dunia merayakan sukacita akan kelahiran Tuhan kita yang ajaib. Inilah perwakilan dari berbagai negara yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami persilakan dari Aceh. Selamat Puro Natal. Betapa cantiknya Inong Aceh. Dari Texas, Amerika. Merry Christmas. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Merry Christmas. All my memories gather round her. Selanjutnya dari negara Korea. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. Baby, oh, 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 oh. Pelikuli semua masuk. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. 그대 나를 바라볼 때, 나를 보며 미소 질 때, 난 심장이 멈출 것 같아요. 난 그댄 어떤가요? 난 정말 감당하기 힘든 것. 온종일 그대 생각해. katanya 사랑해요. 멀리 우리 돌아왔지만 지금 Oke, selanjutnya dari Jepang. Negara Jepang. Hai. Gino
かすそれがどうした文句があるか雨の横丁 Dari Kurisu masuk. 法善寺何はしぐれかよせばやし今日も呼んでるドアコ春だんそらわいはアホや酒もあるし女も泣かすせいかでそれもこれもみんな芸のためや Katanya Mary 今に見てみわいは日本一だったのに Nah, itulah ya. Oke, selanjutnya dari negara mana ya? India. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है Oke, kita lihat lagi dari negara mana ya? Mesir. Ini Cleopatra yang cantik sekali. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Iya, Edu Miladen Marjiden. Itulah Christmasnya bahasa Mesir. Now look at me. Respect and love the only way. Betapa semangatnya orang tua kita ya. You wanna come with me. Oke, selanjutnya adalah dari negara Hong Kong. 甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里。 Seperti kuntiang. 在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在梦里，梦里见过你，甜蜜笑得多甜蜜，是你，是你，
想不起。Oke, yang terakhir dari mana lagi ya? Amerika. Wes, ini Amerika mana lagi nih ya? Wow. Dia bukan penembak orang mati, tapi penembak jiwa-jiwa supaya percaya kepada Tuhan. Storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. Baiklah, mereka akan menyanyikan sebuah lagu. Persilakan. Dari Pulau dan Benua. Mari kita sama-sama bernyanyi lagu yang begitu sukacita. Kami persilakan Mbok Su dengan Semu bisa ambil foto sebentar karena mereka sudah luar biasa menampilkan yang terbaik di Natal kali ini. Oh ya.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear
Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing a mingle and a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. A one-horse sleigh. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing a mingle and a jingling beat. That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle bells rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle bells rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle bells rock, jingle bells rock. Tuhan kita Yesus adalah hadiah terindah yang pernah diterima sepanjang sejarah umat manusia. Karena dengan kelahirannya, Ia telah memberikan kita akan pengharapan juga akan hidup yang kekal. Mari saya mengundang kita semuanya dengan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita. Cui Meili Teliwu. 历史树下堆满礼物， Kita nyanyi sampai bertepuk tangan ya. 那边围绕后路，笑容在人们的脸上流露，喜乐中音符怀住。爱我们的阿爸天父，差遣爱子为宝贵救赎，他的降临揭开了救恩的序幕，就是主耶稣基督。叮叮当，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这山
闪烁的光在之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。Kita nyanyi sekali lagi dari awal.树下堆满礼物，彩色卡片围绕我路，笑容在人们的脸上流露，喜乐从音符画出。爱我们的阿爸天父，爱我们的阿爸天父，才选爱子为宝贵救赎。他的降临揭开了救恩的序幕。我们一起来唱，叮叮当，叮叮当。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光在之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的。叮叮当，叮叮当，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。阿门。请坐下。
Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar memelihara ciptaannya, agar manusia menyembah, memuji, dan hanya beriman kepadanya saja. Tapi manusia selalu melakukan dosa. Tuhan tidak ingin manusia binasa, karena Tuhan begitu sangat mengasihi manusia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk hadir ke dunia menebus dosa-dosa manusia. Jadi bagaimana respon kita akan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita? Bagaimana peran kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup di zaman ini? Dan bagaimana kita menyambut Natal, merayakan Natal saat ini? Mari kita saksikan, inilah dia drama PWMI.係啊，藝士學觀天時要錢攞麼喲，來對隻拉仔啊，叫一件學阿邪啊，喺班地比啦一拉，白阿妹拉話，叫咩抽危結婚，危咩停而來，咁多阿邪啊，廿把撩吃，你見得都驚橋攰哦，嘢貨，哎唔係，聖誕節要多喎。愛嚟做扮要磨累，愛嚟賣線衫要磨累，哎呀，辛苦哦。 5.000 satu. Natal sungguh senang, la la 5.000 satu. la. Ngắm mà mắt nói gì Tolong à? tolong ya, taruh lah ya. Kayaknya mencen ya. Mak, Nah, fungsian nanti, nah, Ma. fungsian loh ini ya. Sukati. Kia Ma. mongka. Kongka jen sana. Mang khối gì? Ôi máy Ma, ơi. 哎呦， Ôi máy ơi, 嚇 ôi 到 máy. 大嘢，哎呀，乜小衝聽啊？嚇 mak, ni con, ngài hải à? 啊， Sejak lipai à, tu圣诞节哦， 啊， hải ni con, you lain pe oh, nyong pe no mak, mau hải cho oh. 佢咪靚布夫人， Mak, ni mau kau salah. Lem uhu tu nyam origami, masa ni hang ngan nyam hai. Dia oyong kita kon lem uhu lo nyam hai cái oh. bộ nhí mày cái mẹ à, mẹ em lem á, Mbe em ale mam tiok. lem cam, lem setan, Lem setan siau nyam ah. siao, Mana siau? siao, coba nhí mày lem setan xem. Mak, setuju ya. Kina koi ya, yuk cika lời cho bé chắc lời hi mai lo mak, ni con. Nyong pe no ngai hai oh ni con. Cái này là lùi, nhưng bị suy ya, tên nhà bá chọn, tên nhà bá chọn, tên nhà bá chọn, Moi, tên nhà bá chọn, tên nhà bá chọn. papa an ya cho nè. Ngai anh chang papa an o ngai moi yo. Tahu dia Ngai jangan moi yo, dia. ngai moi yo. Kita lời setuju ya, lời setuju ya. Ada baju baru. Mak, Yêu y dạ thèm mà. Ayo, tên bà bạn chọn ngày mồ lùi, mô ye, tên nhà bà chọn chín chín nè. Yêu, tên hai nhà bà chọn nhà bà mày bữa nhỉ, như căn chỗ thay, ya, thằng pha. Ôi cho nó ba mỗi cho nó kiến hào lùi chắc là ba Thành si si, có ấy mấy hải nhá, ấy mấy xin sam. sao giỏi quá. Mà mỗi mấy phút ngày hải xe, nhiều ăn thầu á. cho nó Nhà bà chọn này, nhà bà chọn này. Một chảo với nhà bà chọn này. thô lùi Một chảo với nhà bà chọn này. biết tên kỳ Một chảo với tôi nhà bà chọn này. to Tôi nhà bà chọn này, hao vậy. tên kỳ mới biết gì Hao vậy, nhớ nha, một tay nhớ lùi nha. tròn À, một tay lùi tròn Máy pisang goreng. cắm cho nó cái lỗ bạn ọ kia nó chú chơi à chú mà chơi, cái tay chọn lùi ở kinh nhị. thằng bạn là cái súng nhẹ 8,000 Ít bạc chiên máy to mẹ. cái như ngà một tay lùi chỉ có cháu ngày ngà một tay Chắc là nhìn tay này cái lùi không? một Hả? tay lùi ngày Hả? Mau minta orang belakang gitu. các kiến ha một sen ly mi tu lo sùi you corona Sư cô chết.
4年那就消800鐳，80年呢为冇800鐳。啊？你安气哦，明年赚到钱。係啦，你點解要錢攞乜哟？加多年啊？Hah? Jadi,你menyesal lah kata nggak lah? Terus terang nggak menyesal. Ayah ya nih, yuk Pak Cien. Nah kan? Kan, ya ăn phai kan? Ăn phai rồi nhờ. Nah, ăn phai rồi ya. Jam mày ya? Tôi chỉ ngồi ngày. Ăn phai ngày. Oh ya yang ngongi. Pak, Hay lagi nhiều tôi Khôi, rồi nè. ngài hay à, mà sao mà ham ngài dùng lem u hun dạo à, mấy con nó bị siêu nhầm á. Ngày mai xong juga, ngày sama second nè. Thành nhà mắc thọ. Mama wa kemo chen. Tadi Papa campur ke Pak Cien. Pak Cien à? Siêu mai. À, Mò ngồi chú chơi, ngồi chú chơi à. Ngồi chú chơi à, ngồi chú chơi à. Ở chú chơi hòa. Nè cha, cái hay à. Ni mai lem kambing. Ngày xong đấy. Nó thôi quan tuần siêu nhầm lem kambing. À, papa thằng này nhầm aja kan, papa kan siap ngài cái. À, thằng này nhầm aja. Thôi vậy á. Ngày thôi vậy á, ngày chú chơi vậy á, ngày chú chơi vậy, ngày chú chơi vậy. Nanti Papa cim lui sen. Pak, mama ham si Fan này sok mi tiam ya. Demikianlah keluarga ini mengalami kesulitan hidup dalam masa pandemi ini. Usaha-usaha tidak begitu maju sehingga selalu menimbulkan kemarahan, keluhan akan hidup dan tidak ada sukacita di dalam merayakan Natal. Sementara bagaimana dengan kehidupan dari tetangga mereka? Apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Dan bagaimana juga mereka menyambut Natal? Mari kita saksikan. 新年聖誕到哟，哎嚟買新衫哟，啊買啊看那先 online 呢個要買新衫哦。哦呀，隨便嘅阿弟話係要換年機子哦，你買皮冇呀？但係昨天發冇呀 ？Hello， có阿弟啊？弟隨便要話呀換年機子還要冇？ 你話50條嘅啊，按便宜嘅啊，係要冇？你夠夾少起來呀？我爺呀，我一天是我 baby 邊啲奶呀？nanti我用kartu kredit 還lu，gesek ya, oke yuk. 哎呦，愛煮菜喎呀！我親嚟親，因為嚟做菜係啊，要冇買到挑夫停挑牙哦，要唔辦咧啊，黑萬元添買啊，佢先要萬元好卡，哦要按萬元，唔係閃 Q 啊，萬元，係咪買係買挑夫嘅哈，停挑牙冇買多啊，多lòng係把殺件哈。 Theo phố một số cái online này kiểu như bà nè. Hi bà sa ngày mấy hai nhìn mày online. Ngày hà này ngày hát theo ấy là cây chữ vận điện cây chữ. Anh nhung à, nhớ sinh nhật ấy xích ở hát thêm là cái sự thuốc số cho nữa. Vận điện có trung yếu à tao nhà sinh nhật. Vận điện có trung yếu là có nhà nè. Anh nhung à, nhà sinh nhật đâu một trung yếu là. Anh thấy baru rồi mà. Anh nhung ha. 但係嚟陣，我都係講嘅老婆咁樣，新年冇中藥，換年個中藥喎，見下哦，阿姨，新年冇中藥喎，你看咁樣嘅閃 Q， 可能啊？都有，按見裝嘅閃 Q 喎，坐爭落嚟 online 哦，挑夫都唔會買哦，係日新年都來啊，你看日新年都裝來去啊，暗沉。你看啊。 阿姨，做乜嘢？你看，啲線條啊，哎呦！啊，cái phi phản phẩm ơi, thu lo, liền thòng phát tôi cho con nè. Bahasa nggak penting Mi, nggak penting. Yang penting mah ayo. Zaman kuno itu udah nggak penting bahasa Mi. Nah, jadi mah. Mi, nanti malam di gereja ada acara Natal. Jadi mau tukar kado. Mi minta uang nggak Mi? Keluar duit lagi. 500. Kemarin baru kasih. Cuma 200. Sudah habis Mi. 200 susah tuh ada naik tuh. Mi 500 saja Mi. Nggak ada. Mi 500 saja. Mama mau beli baju nggak ada lagi. Mami setiap hari beli baju. Tadi katanya mau beli. Tapi kan udah mau Natal. Mi 500 saja Mi. Mi 500 saja.
nenek minta minta sama nenek sayang kamu kok. 500 saja, 500 saja. Yuk, masuk. Buka lah. Masuk yuk, masuk. 500 saja. Masuk yuk, tuh nenek tuh. Po. Napa, Cu? Napa? Mami nggak kasih Tuh uang. ni cungpai lu, minyak pun lui. Nanti 500 saja, Po. Iya, nanti Popo kasih, jangan nangis. Nanti papamu pulang, kasih tahu sama papa. Minta uang 500 nggak dikasih sama mami. Tapi mami berlian tuh ada uang gitu mami loh. tadi mau beli durian mau beli biryani 500 saja, Po. Oh, bisa. Popo kasih. Popo kan paling sayang. Masuk. Mami pelit kan? Pelit. Masuk. Apakah dengan kemewahan segala sesuatu bisa membeli sukacita di dalam merayakan Natal ini? Kita lihatlah. Sementara tidak jauh dari rumah mereka hiduplah sepasang suami istri yang saleh. Sudah tua namun sangat harmonis, sangat rukun. Walaupun dalam keterbatasan di dalam penghasilan, namun mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Mereka taat dan setia kepada Tuhan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Walaupun berjualan kecil-kecilan dalam menyambut hidup mereka. Inilah keluarga tersebut. Lopo. Jika ở chuyện khi mai tụ tay tổ một nhật ngày cái nhị chiên pisang goreng. Cô ăn tôi À. Kỹ năng chỉ có chuyện khi mai chỉ có cầm chai thì chỉ có sông thi giải nó. Vì sông thi yêu sông chỉ có khen con身体敬拜gì chỉ có lời tao câu giải nhá. Dạ, có ý. Chúa Giêsu ngài tay mà xin cầm chai nhỉ. Ý nhau phải không cô ngài tay ý nhị cô ý nhị. Ý nhị ngài tay ơi chuyện thi cô giải nhỉ. Kiều nhị phong chu ngài tay mi giải nhỉ. Kiều nhị phong chu ngài tay lòng cung hổ. Nên kêu may东西may to钱交拿走，ngài tay cầm chai nhỉ. Khi kiều tao cao phương Chúa Giêsu mình kiều. Amen. Lo bỏ là gì á? Ta ở nhà theo phụ. Đó. Yêu kho nó nhớ kìa. Mà yêu kho là thích chút hết say tí gì. Nhị ấy xiao xì mò ya. Ngài con ăn uống tiền ăn thì nhị ta suy ý Suy ý ngài phong nhiễm hiếp kìa, ngài phong phiêm phiếp này. Cùng ya. Hồ chứ cậu ấy chuẩn hi à? Dạ. Cái căn ăn phô. Dạ, xiao xì mè. Chứ cả mấy nhị tôi xin bay sông thi, cầm cha sông thi. Dạ. Kì nó chỉ cậu lấy hin mai à? Hai ngày. Pisang goreng. Mai goreng á. Chén tuần nhị khoai. Chén nhị khoai. Theo phu xôi. Mồ hoàn chén. Chén tôi là con. Pisang goreng. Con chén tôi. Chén tôi nó chén tôi. Chén nhị khoai. Mai ơi pisang goreng á. Pisang goreng. Chén nhị khoai. Pisang goreng. Chén tôi một côi. Chén nhị khoai. Chén tôi này. Con. Pisang goreng. Chén nhị khoai. Đồng con. Dù cầm cha Pisang goreng. ăn mặc Pisang cua. goreng. Aso. Pisang goreng. Chén nhị khoai. Chén. Theo phu suy aso. Chậm. Sao mai bị sao ngồi lại Cảm vậy ơn Một ăn to, tên nó ngày một trăm chân chén. Pisang goreng. Pisang goreng. Chén tôi là gì? Cha pisang goreng. Pisang goreng. Một phong mi chín này, ăn liang ấy. Một phong mi. Man ai. Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng. Mày ơi, mày pisang goreng á. Mày liang con à? Pisang goreng. Chai liang con à? Pisang goreng. Pisang goreng. Ayo ăn hồ sệt liều. Pisang goreng. Xong thì chỗ phụ mai tôi hẻ ngài theo phu suy Yo hành yo ban nhị kìa mò. Chín heo xong thì ăn con cu kìa. 5.000 aja. Oke, terima kasih. Một tháng to, một quay sổ ya một tháng to. Một tay suy lý kém tên lời khỏi ý. Xe à? Wow vậy à? Xin ya. Pisang goreng. Nhìn tôi phải sao vậy?
萬年八失啊！無低到錢可以欠定無相干，我聽佢都進來。萬年我買挑苦水啊！阿姨，阿哥挑苦水。Pisang goreng. Bok Su nggak bawa duit, ngapa boleh hutang? Pak Me. Ở toko này. Pak Me. Cho đi con nữa. Pak Me lại. Con aja. Ayo Pisang goreng. Pak Me Ngài theo phú sư. You pisang goreng, you chén su cun. Chén tuần nhị khoai. Hay ở. Xong theo chủ phụ ở con cú kìa. Phụ nhìn nó, ayo chính chính ha. Nó thiên hạ lời xe ni ha, ngã lô phồng đi may gọi là pisang may. Chén tuần nhị khoai. Cho ha thiên hạ lời xe na. Xíu xị ha xe. Ăn phọ nó. Chú ơi, pisang goreng. Nhiều tên Hả? Muối á. Ai Kiểu chuyện chậu hả? tôi nói hai hoàn nhá, Hả? muối à. Ngày một thấy đâu rồi. Giống sao lời say cái ai gì dám một tay tôi lui. một kem. Hả? Chấm đen lưỡi là vậy. Dạ, Cái anh chấm cười đen nêu lưỡi là vụ. Hả? Thôi một xong có. Dạ, chỗ tôi là chỗ tôi là phiêu. Hả? Ayo. Ăn hồ xịu. Chén nhị khoai. Tukar sama HP, saya nggak bisa pakai HP. 5.000 aja ai. Di sini tempatnya. Ayo, situ mungkin gak senyi nih, oh nyikon ah. Ayo như mới sẽ ăn to ăn lau hề. Mới sẽ ăn to đi khe. Ini cucu nih, makan ha. Ya. Mama memang selalu pelit, Mami. Aduh, Popo. Yang ingat. Popo kan udah tua, jangan makan banyak batu nanti corona lagi. Mami mau kalau ada makan lupa sama anak. Yuk kita duduk sana yuk. Mak, ini mau sih ah. Vậy gì nãy anh kêu một con to nhiều hả? À Phòng ơi, Vũ Hoành lui vô nhà ta. Bà bác sĩ mồ lui vô. Đây là bò, Vũ quá mồ lui, anh thấy Anh xí. già rồi. Không tên lọ. Lùi cũng nhân Ngài siêu. xì mồ tăng hôn cháu ốc là ngài xì mồ lui Anh vô. lo cũng chơi nè, mặc rồi. Đây, cho nghe lời nó cũng. Thổ tôi là gì? Tên ha, U Thiến âm thi. Vũ lọ xùi mồ cho cô Lo cái cũng khem. nặng tròn. Chơi nè gì không? Cha muốn hai giờ yêu khóc tông ngã lô phổ mỏ. Ai mấy gọi là bị sáng ngã lô phổ à yêu khóc tông mỏ. Anh già mặc tròn nó. Ở chìm ngã lô phổ sen, thọ sen con gì thằng hai gì bên này ha ok. Ai yêu khóc tông ngã lô phổ mỏ. Bên nhị ban à. Mỏ khóc tông Nanti à. hawan Ngài xì mồ Hoành lui vô. Đi hawan nè. Không quan nhắc lô phổ ok vậy. Ồ, ngày xèo to mà yêu có xèo nhỉ hin nè. Anh già ngày con to ăn ame thiền. Ayo thường ngày kính nhà ăn phô sen liều. Phải ăn Cũng may hẻo nhỉ con ngày trẻ ăn kính nhóc phổ. Mổ xị á, chảo cái đường gì môi. Ngày mai to ăn to. Ăn thằng trẻ nó nhỉ con. À. Khi xị ngày Chị nào ăn đồ chị môi à. Ở kìa hả? Hai chiếc cả hi restaurant xị ăn. Ngày ơi mấy khen xin sam, thành gọi sân tan trẻ, xin cái cho lì bài. Xùi lọ phò. Yeah. Ayo chị cả ăn cầm cha xong thì ở Yeah. xong cái gì là cái gì mà À, ngày cam toán to trẻ. có sẽ nhẹ béo ăn kinh nhóc tổ trẻ nè. Nhiều tụ to y ở ngày con nhiều y mỗi y ở ngày chắc ăn sập hai ở nhà sam ở. Một nhịp to phú mày ở nó Còn nếu cố. là thằng cho tí xịn Ngày với thành nhị cho một siêu con cho nhỉ à. Thọ sáng ngày con ta ăn tô chi mới thành nhỉ. Cái tông ngày tông xí ha. À, hay để đầu chi mới Tôi ăn sau cáo thành thay chị. Thay ơi xẹo lồ môi. Aso. Cho mày ngày con nhiều đường cũng phò à. Ăn chín. Ngày tên nhỉ nào chuồng heo sáng à. Chú hay liên đã ăn chín liên đâu lao. Dễ lao à, cái liên này dễ bù nó. Ngày à, hoàn heo sang ngày ăn chín rồi, tôi ngồi cùng nhiều lùi à, kinh hà mồ lùi à, nhưng mà lời chín. Hả? Nhưng mà lời chín hả? Nhị ấy kiểu lý cho lý bay. Nhị chi e y chết nhá cụ ta mà. Nhị cầu thốt bên sông thì, nhị tàu cao. Kiểu sông thì khối lưu bữa nhị. Chứ tao nhị cá thịnh, yu hồ bình, yu oi, yu bình an, yu hồ sen lý, yu sông thì chỗ phụ. Nhá, nhị ở lời cho lý bay chạp. Hồ là. Nhị con ngày ta ăn lo à. Suy nhiên ăn khu, ngày mi cho điểm phong khi lời chén bì sang, chén này hi mai. Tan he ngày tì ini he song thiên tiền, bữa ngày tên liong cũng phò, kiên khong,
Mau piang mau tung, ini satu anugerah dan satu berkat dari Tuhan. Kami berdua sehat-sehatnya loh Pong. Tuhan memberkati kita asal kita berharap dan berharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Dia sanggup memberikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Datanglah kita, berharaplah kita kepada Tuhan. Setiap minggu mencari Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah suci Tuhan, yaitu di gereja. Janganlah kita meninggalkan Tuhan, tapi kita lebih giat lagi datang ke hadapannya. Hola, ngày從經已獻我停老公前啦，老婆。老婆眼開nhiều. Học quen ngày à? Dạ, anh có gì ạ? Dạ, yung chim mới hồi à? Katanya oh itu lipai. Ya besok ya kita semua pergi ke gereja ya mak ya. Udah lah, maafin lah kan Natal kita. Ya betul, kita harus bersatu di dalam keluarga walaupun masalah apa, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam Tuhan untuk tetap di dalam Dia. Natal bukan kemewahan. Natal bukan segala sesuatu harus baru. Natal bukan segala keinginan harus terpenuhi. Natal adalah yang terpenting, Yesus lahir di dalam hati setiap kita. Mari kita semua menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang terus berpegang teguh percaya kepada Juru Selamat satu-satunya yang ajaib. Dialah Tuhan kita, Yesus yang kita rayakan hari ini kelahirannya. Terima kasih, inilah Natal drama dari PWMI. Dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersama dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, saudari yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan di mana sepanjang hari ini Bapa, dari pagi hingga malam hari ini kami boleh bersuka cita bersama, kami boleh bergembira bersama Tuhan, kami boleh merayakan Natal di tahun ini bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan satu keluarga di dalam Tuhan di rumah ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menyertai di dalam setiap rancangan, rangkaian setiap acara demi acara Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau boleh menyertai kami semua. Engkau memberikan yang terbaik Bapa. Biarlah semua yang kami lakukan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Kami akan beristirahat dan kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami kembali. Tapi biarlah Bapa kami tetap menyerahkan seluruh hidup kami Bapa. Sepanjang hidup kami biarlah Engkau yang berkarya Bapa. Engkau yang tetap memberikan kesehatan bagi kami. Biarlah Engkau juga yang senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan sebentar kami juga akan menyongsong menyambut tahun baru yang
baru Tuhan. Biarlah kami tetap teguh iman kami di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap bersuka cita apapun yang keadaan yang kami rasakan, kami tetap bersyukur kepadamu Bapa, karena kami tahu Bapa, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Bapa yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami mulai malam hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Mulai dari semua panitia yang sudah terlibat dalam mempersiapkan selama 2 bulan. Kami mengucap terima kasih juga untuk para hamba Tuhan yang sudah mendukung kami. Kami berterima kasih juga untuk Ibu Leader, semua majelis para pengurus dari SKM, P3RMI, KU1, KU2, PWMI, P2MI, PUI, dan grup konsel. Kami berterima kasih juga untuk orang tua SKM yang rajin mendukung, membawa anak-anak untuk latihan sampai mereka bisa tampil. Kami berterima kasih juga untuk Bapak aparat keamanan yang menjaga keamanan, Bang Heri, Mas Prapto, Pak Amir yang juga menjaga, membantu untuk kebersihan di dalam gereja kita, dan semua aktivis dan semua jemaat yang ada di dalam gereja kita ini, baik dukungan moral, material, dukungan doa, kami mengucap syukur dan terima kasih yang banyak. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Dan untuk semua persembahan yang diberikan akan kami list di dalam sebuah kertas, nanti akan kami selipkan di dalam tertib acara. Banyak dukungan sekali bagi kami kali ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan melihat sendiri kebaikan Bapak Ibu dan akan memberkati Bapak Ibu semuanya. Untuk semua Bapak Ibu, kami juga mohon maaf apabila ada pelayanan-pelayanan kami yang tidak berkenan. Mungkin penyambutan kami kurang ya, mungkin nanti makanan kami yang kurang gimana ya. Kami mohon maaf juga untuk semua yang boleh ya terjadi, yang boleh kita ini ya. Kiranya semuanya kita kembalikan kemuliaan, puji, hormat hanya kepada Allah kita yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama dengan penuh sukacita kita naikkan We Wish You Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Jangan lupa tanggal 1 Januari kita ibadahnya jam 9. Ibadahnya jam 9 ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan let's draw, jangan lupa kita masih menyediakan, bisa dikumpulkan kepada Ibu Dewi dan Ibu Krista. 我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐，把星星带到每一个角落，把新年的心。 Untuk semua para pelayan jangan pulang dulu, kita foto bersama, gabung semuanya foto bersama. Semuanya dari sekolah minggu P3RMI. Jangan pulang dulu. P2MI. Kita foto bersama. Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayo semuanya berkumpul sebentar untuk semua para pelayan, kita mau foto bersama.